Hello mga amigos, mayong gabi no. Mayong gabi. So kuan ba? Kanang nala ko istorya ninyo ba? Kanang makaguol gid no. Ang nitabo karon diri sa atong nasod diri sa Pilipinas kay mao lagi daghang naguol sa naitabo karon ni sa atong former president mamigos na si Rodrigo Roa Duterte. So daghang naguol mamigos, daghang ning tiyabaw kay wala ko yun no, wala ko yun makaluluoy sad mamigos kay tigulang na ba siya unya makantos ba loy siya mga amigos unta nga maukira no kay murag kanang gubot na gyud ang Pilipinas ba wala jay ayo mga amigos ba. Kabalo ko nga dili lang ako ang naguol. So daghan ta mga amigos no. Magampulat na mga amigos nga maukira na yung tanan. No? Maukira yung tanan ba.